uthini David noma ngihamba esigodini akasho ukuthi siyasusa noma ngihamba ngizohlula kuso ngoba indlela mihlula kuso isigodi noma ngihamba esigodini sethusi sokufa wempostoli bekuhlaba ngeinalithi eyinsuku zokugcina bekuthakatha eyinsuku zokugcina kodwa ngesaba abona Jehova na ibandla lingasaba uyabona apostoli upresident into emenza ngaxake ngabi worried uthembe security yakhe ngoba higher the position, higher the protection, higher the anointing, the more Satan mningi amadimoni ephuma ngoba uNkulunkulu akawafimbi akawafimbi wethe bantu uNkulunkulu ngenkulunkulu abasifimba abantu abanobona ngeministry yakhe uzoba invite abele khona etafuleni bese nitsibatha yihla bebuka nje